Moje ime je Robert Sigur iz Hrvačkog kluba Petrinja. Danas u ulozi trenera i Hrvača. Meč je završio rezultatom 8-1 za Hrvatski klub Petrinja i evo čestitke i Hrvačkom klubu Zagreb na ovako jednim lijepo odrađenim borbama. Posebno bih istaknuo par ovih borbi u ovim srednjim kategorijama gdje su dečki pokazali stvarno jednu veliku kvalitetu, napredak. Ispred nas su još dva teža meča, rekao bih, za drugo mjesto u ligi. To su mečevi protiv Hrvatskog kluba Vindije i Hrvatskog kluba Sesvetski Kraljevac. Nadamo se pobjedama i osigurati to drugo mjesto u ukupnom poretku u ligi. Može. Današnji rezultat meča 8-1, tvoja pobjeda jedina za klub, koliko bi možda još istaknuo kako je tekla tvoja borba, prvo mi kaži pa onda. Pa evo, mi smo generalno, ajmo reći, dosta slabija ekipa od Petrinje. Oni su hrvali sa jučerašnjim prvakom Metalcem na 5-5. Bio je knap meč na penalizaciju, dobio Metalac. To je bilo još prvo kolo, tako da oni su pokazali već da su dosta dobri i mogu su realno isto konkurirati za prvaka. Imaju nekoliko europskih medaljaša poput Pavela Poklavca, Kodrića, Lizatovića i Šimatića, isto kadetski europski medaljaš. Uglavnom sigurno da su dobri. Eto, moj meč sa Martinom Poklavcem, još ga znam od kadeta, tamo smo isto hrvali. Evo, danas je bio naš treći susret, ja sam pobjedio 11-2. On je dobio neke bodove za kao moje slučajno udara s glavom. I eto, sve sam mu zadovoljan kako sam meč odradio. On je pružio dobar otpor i drago mi da sam se tako pohrvao. A što se tiče ostalih Hrvača u mojoj ekipi, pa evo, pohvalio bi, bit ću malo subjektivan, pohvalit ću brata Mihajla. On je odradio sa Kristijanom Šimatićem odličan meč. Pokazao se možda sa prvakom Hrvatske, višestrukim i aktualnim seniorskim u ovoj kategoriji do 67 kg. Odradio meč 3-3, ali da je bilo još možda 2-3 sekunde do kraja, on izgorivanjem na kraju bi vjerojatno i pobjedio. Tako da sve u svemu odličan meč odradio. Robert Bošnjak je malo kikso, tu je bilo 8-7 tuš, makar je on već je vodio, ja mislim, 5 ili 6-0. Tako da u biti dečki su to generalno dobro pohrvali i eto, vjerujem da ćemo uz ovakvog trenera i iduće godine, kad ti dečki malo sazri, još ovi što su kadeti, da ćemo biti još bolji i još, ajmo reći, više konkurentni za barem možda u prva 3. Da. Evo, rezultat 8-1 za Petrinju. Ekipa je kvalitetnija, ne toliko po njihovim performansama, već po toga što su stariji, imaju više hrvačkih mečeva u nogama, odnosno u rukama, kako bi to mi rekli. Mogli smo ostvariti bolji rezultat, mogao je Bošnjak Robert jako bio blizu, zbog svojih nekih grešaka nije uspio pobijediti. I jako sam zadovoljan i sa performansama, odnosno sa onime što je pokazao Mihajl Lukač, izgubio od Šimatića 3-3. Malo je dijelilo, sekunda je dijelila da Mihajl ne pobjedi kod one zadnje akcije, izgurivanje protivnika prema van. Isto tako i Josip Hader se mogao pohrvati i pohrvao se u početku, međutim na kraju je iskustvo Sigura odnijelo pobjedu na njegovu stranu. I Kristijan Lukač je pobjedio što je trebao. Eto, čestitamo Hrvačima Petrinje i iduće godine smo mlađi. U stvari mi smo stariji tako da ćemo biti sigurno puno jači. Sa našim Hrvačima ćemo nastupati u Premier lizi ili u prvoj Hrvatskoj ligi.